Khehla lamakhehla abantu baneyinkinga ngokwahlukahlukana kwazo. Kodwa khona into engifuna siyibheke nento engifuna ukuyibuza ukuthi uma kwenzeka siqhamuka sibahlanu sizofuna inteleze yodwa noma ikhuba lelodwa kuyenzekani sizakale sonke ngokufanayo noma mhlambe kuzothi ukushiyana kuzothatha isikhathi kuba kanjani entweni efana naleyo uma kwenzeka njoba nilapha nje uqhamuka abantu befuna into eyodwa bebebahlanu baphumelelani bonke ekuthenini leyo nto ibasize ngendlela efanayo. Umbuzo wakho muhle kakhulu. Ngiyawuthanda futhi. Abantu mabaqhamuka mhlambe bayisihlanu bawu5 beze enyangeni bazofuna usizo lonke. Bangaba bayagula. Bangaba bafuna inhlanhla. Abaphumeleli ngokufanayo bonke. Isiphi isizathu esenza lokho uma ngathi uyabheka noma ngendlela osulaphe ngayo uma ubuka yini esukuyenza lokho? Inkinga zabantu ezibaphethe bangabaphathe isifo sodwa angabe umuntu uzofuna umuntu wecala eshinteke yashiwo ngomunye umuntu ukuthi emthini wakhe wecala yena wenza 1 no 2 no 3 okwawunika omunye umuntu ngempela wasizakala naye uza kuyobuzwile kodwa iziphiwo zabantu nenkinga zabantu abasuka emakhaya ahlukahlukene azefani yiloko kwenza ukuthi ke uma abantu beze kuye bonke bathi zofuna inhlanhla bayisihlanu oyedwa wabo ababili mhlawumbe bazophumelela futhi nabo ukuphumelela kwabo akufani futhi nabo omunye uthi sukathi njengamanje mina bekuvale ngezinto zami sebangifonela bathi into yami bayangidinga endaweni ethile omunye athathe mhlawumbe isonto sokuyavuleka omunye insuku ezimbili kuyavuleka umuthi kahle kahle masikhuluma iqiniso wenza into eyodwa kodwa uma ungena kumuntu awungeni ngendlela efaba nangenkathi uthakathwa wena asithakathwanga thina ngento efanayo injalo nje lento. Kuyenzeka mhlambe ukuthola umuntu akadingeki lashwa ngomuthi udinga nje ukuthi umnika amazwi umluleke futhi uphambele nje edlozini. Kuyenzeka lokho. Okokuqala ngithi nje lo mbuzo ukuthi kungani abantu mabeze enyangeni bangasizakali ngokufanayo bonke. Lo nto umbuzo omhle kakhulu abantu abaningi lento seyibahluphile. Oba wena njengenyanga makufika umuntu ugalanta ukuthi ubani ngamsiza kanti inkinga zabantu azefana baphuma emizini futhi bebodwa balayelana. Yes ngempela uzanjulayelo ngomunye mhlawumbe futhi baqhamuka ngemoto eyodwa nayi ke lento yenza ukuthi kungefani. Number 1 wena la usuka khona ekhaya kini ebaya abantu basuka nje emzini uthothi into zabe zazi right kuhamba kwabheda ngenkathi umthinta lo muntu into yakhe izoshesha ilunga omunye uyasho ukuthi ezalweni lakithi sikhule esihlupheka kuphela ngisho abazali bami bafena bangenalutho nami futhi kumanje ngiyazibona ukuthi nami ngizofana nobaba so ngicela ukuthi baba uNdosi ungisize ukuze nami ngiphume kule nkinga ungikhuphule. Lento igcina isifana nokuthi ngathi wembethe isiqalekiso wembethe ubumnyama obusuka kude uzalwa kiyo lenzikithi vele. Good. Ilapho phela izinto eziphambana khona ke baba kuthiwa inyanga ethile ukuthi ayisebenzi inyanga ethile ikhetha abantu no akakho umuntu ongenza umsebenzi wakhe afuna ubhede iziphiwo zabantu ayifani nanku okokuqala omuntu othi umkhulu wakho waqeda umndeni wakini nje umkhulu wakho wena okuzala abahlukahlukene waqeda umndeni bafa abantu baphela amadlozi avele kuleyo ndlu le wena ozaleka kuya kamkhulu wayifulathela kuthiwa sesiqalekisa konke kwalomuntu ayike into ezoloba umuzi wethu uzofe nje kungenxa yakhe ngenkathi wena uthinta izinto akuwona owonile kubuya esasiqalekise senziwe ngabazali bakho kwavalwa futhi awuvalwa ngumuntu ushintshele ngamadlozi asekhaya kuvala. Ungisiza kanjani njengoNdosi engcindezini efana naleyo ekhomba ukuthi ivele ngisho nami ngingazala abantwana bayombathwa lesiqalekiso? Ifuna ke lento uyibheke la ukuthi uma kuya ukuthi lento yenza kokhokho bakho kukhona into wayenza emndenini umuthi wodwa ngeke ukusize ufuna ukuthi umbuleleke ngoNkulunkulu noma ngedlozi umbuleleke ukuthi lo muntu njoba uyasho ukuthi kade ehlupheka kungavela uthatha umuntu omnike uthi kade mina ngihlupheka ngihambile abathandaze ngihamba inyanga ngihamba abaprofeti ngihamba zangoma ngihamba lonke uhlo kodwa into yami ayilungi so kudinga ukuthi wena ulalele ukuthi kungani into yalo muntu ingalungi yebo ke uzoyithola ke answer ukudala ukuthi kungalungi kwaphambana la nala ngenkathi yona wena sowuthole lokho sowufuna ukuthi ubuke ukuthi njoba akuyena lo owenze lento yilaba benzayo ukuze aphumele owenze njani so uyamshintsha mabothi ukuxakile lapha esibongweni sakubo
so fanele uyomfuna isibongo sakubo kamama umkhipha uthi indoda ngicela ukuthi usebenzise idawa zakubo kamama ceza kumbathe bavele zakini bayinyathelile uzokwazi ukumsiza kodwa uma lokhu ubhizi ushaya iculo lilodwa nje iculo lilodwa uzohamba ekhuluma ngathi lo muntu akasebenzi. Mkhulu ngifuna sibuke umuntu othi ngithinta umuthi kuvele kuba ngathi into yami ngiyenza ibe worse kakhulu. Ngawuyeka umuthi ngoba ungisebenzeli. Ngaye esontweni ngathandaza akwenzeki lutho. Yonke into yami ivaliwe ayisebenzi. Umuntu ofika naleyo nkinga esigodlweni sakho umsiza kanjani? Okokuqala nje baseze wachaza ungadeleli labathandaza abamdeleli abamkhulekelile ukuthi bona abasebenzi. Ungadeleli ezinyanga ayihambile ukuthi zona sisebenza wena uzoyenza umehluko. Lalela ukuthi kungani into yalo muntu ingalo phela imithi bonke labantu banayo. Imthandazo labantu bathandazile benza konke bahlaba inkomo bakhuluma namadlozi akulungi. Wena buza la kulabo abantu bakupha umsebenzi kungani lo muntu angasindi. Uma uzolalela uzothola ukuthi into nje ehlupha lo muntu akusiyona into edinga imithi enkulu njengoba nazofuna lona. So uyabuka ukuthi lo muntu ufuna ngomqalela ingamjayela athi ujaye khona ukuze kuvuleke lento into yake bese yalunga. Ukulalela into ezokusiza ngomuthi wakho mawuthi ufunda uyamgaxa uyathi umuntu awusebenzi. Umthandazo wakho mawuthi uyathandaza uyathi umthandazo ayisebenzi. Buza ukuthi kungani le mthandazo nemithi ingasebenzi uthole answer bese uhlala kuyo wena uyamsiza uzophila. Sikamhlabe yalingana kwakhuba lo nbiwe egcikeni. Khehla lami umuthi akusiyinto engayithatha kuwe namhlanje kusasa ngusebenzise phambi kwakusasa usuyangisebenzela. Kufanele yini abantu beyinika isineke ngomuthi futhi bewuhloniphe nemigomo yakhona makuthi ungalana umuntu osifazane ungalana wesifazane usebenzisa umuthi ulandelele. Uyabona lo nto ubona inyanga zingcolile nabathandazi bangcolile iyo into phela esishaya kuqala umuntu mawumelapha wayefika kumuntu ahlale kuwe umuntu akaze lapho umuntu ulashwa inyanga. Namhlanje abantu sofika umcaphunela umuthi wena yoba ujayela ukuthi uyoze lapho uzoze lapha kanjani unubuleke ukuthi into yakhe ingelunga oba fanele ulashwe yilo muntu wena oze kuye uyinika isikhatha kusiza ibelalela futhi uyakubuza ulale kanjani. Yini awukaboni lutho emaphusheni oba into zakho zivalekile. Namhla ngilale ngabona abantu kunini wagcina ukuthi ubona abantu bakine balala ethi kade ngagcina usobabonile yebo siqhubeka bese uyabothi yase kuyaqala manje ukuthi kuvule manje abantu namuhla baze lapha bona ufika umnika umuthi umuntu ejaye ukuhamba ayogquma azigqume ungaze lapho ungayijova moya kadokotela ufuna ujova udoctor njalo namaphilisi wanikwa udoctor isikhathi futhi uma usabambekile odoctor amanesi ayakwazi ngesikhathi esithile somnika lo muntu ukuza pick up masibona futhi lo muntu lona ulungi uma usenyangeni inyanga iyawushintsha umuthi angishintshe kanje uyabona awuhamba uyoshisa impepho ukhuluma awuhamba wenze nje ulalela into kuphi wena useduze manje namhlanje sokusetshezwa ngesilungu umuntu meyenyangeni ufuna ukuthi umenzele into manje ujayela ujakolana unkosikazi ujayela kwenza zonke izinto ujayela ukuziphuzela utshwala ujayela kwenza yonke lento asuka yenza yena ekhohlwa ukuthi kwaboshwa izinto akahlala akhuleke ngalento abamnike yona ukuqaqeka amafindo ukuze into yakhe iphumelele kungakho ubunyanga banamhlanje sobungathi ibusiness. Oba vele abantu baze lapha bona abantu abasalashwa yithi kungakho mawenyangeni zinika isikhathi ucele noma isonto mawungeke emsebenzini uma kuumuntu obothi unenkinga ngempela iqakile ukuze mhlambe kodwa uma ufika kimi ngifike ngikhulume nawe ngithi ngiyayibona kodwa uma sengilele ibuye lento mhlawumbe kubuya ngento encane awuthatha into ethile lo muntu awukhena inhlabathi empambani zendlela umgeze lo muntu kwaphambana izinto zakhe. Lo muntu uma umsebenza lo ungamsebenzi lo muntu ekubhekile akafulathele lo muntu uma umsebenza akalale phansi yayizwa yonke lona angakubuki lo muntu akalale phansi lo muntu umsebenzi uzuqede lo muntu uma umsebenza enza ukuthi abantu ulayela into obufanele uyilayele umuntu ekuphi eseduze kwakho. Yes futhi umuntu manixoxa naye uyamelapha ngokuxoxa uyakusiza wena dokotela ukuthi ulalele inkingo yakhe. Yes manje inyanga nesikhona ngithi mina njengoDr Ndosi ngizoyikhipha lonto khipha imali wena no futhi umuntu sohamba abantu abaningi ungayijayi imali oba nawe uzoba nesithombe esibi ukuze abe nomlando uthi ngafika kwaNdosi ngixakekile sengiphelwe imali sengithi ngiyolahlela uNkulunkulu wangisiza ngaphila kuyo okubalulekile nje mawusiza abantu jula. Yabona isikhathi siningi nje bokuqala kuhlala ukuthiwa lala wedwa uhlala uzojula kanjani wena ungabe nasikhathi usikhathi uhlala ukahle uma uyinyanga ehamba uphuza amatshalo uyophuza amatshalo mahamba amabheshu hamba amabheshu inyanga uzobasiza kanjani abantu kungakho nje inyanga ayitholakala kubantu abaningi
nomthandaza akahlali kubantu abaningi obafuna ehleze ejulela abantu bakhe laba abasizayo ukuze ukuphila komuntu akuke esihlahleni somuthi baphe wena bakunike bakini bathi lapha abantu wena ngaso sonke isikhathi noma unayo injabulo yonkosikazi wakho kodwa isikhathi esiningi injabulo yakhe ayithi ingabe lo muntu engumnika into ethile ngilinda ucingo luthi mina kuye kwenzeke ngisakulapha ngizwizwe lithi manje lento izophuma manje kunjalo ngakuthinti ngomuthi ebanye bakhale la umuntu ekhala ukukhuluma izinto engakamthinti ngomuthi ngoba ngijulile ngakhipha ubumina kwangena lo muntu okimi mina ngisebenza idabuli mina ngisebenza ngezithunywa uma wami nabesayoni wazala mina ekhaya ubaba wami omkhulu bami bebezinyanga yonke lento ngiyayilalela njengobona nje ukugcwele imithi angiphuze mina utshwala angibhemi mina ugwayi hayi ngokuthi ngcono ngathatha isinqumo sokuthi angibaphuzise bona angibabhemise bona phansi kodwa mina ingakwenzi kunjalo kodwa umthetho wabo abathi ngezinto ezithile ngiyayenza lonto so ke ukuphila kwabantu kwenziwa yithi theba into thina sesijayile ukuthi umuntu asinde manje ubunyanga bakuqala bofika kumuntu ekhipha imvula sikwama imali yokuqala ekutshela ukuthi inkomo yami masosenze njalo nje mase kusindile uzokunikeza inkomo yami ephila umuntu baqhubha inkomo nje uzibonile la ufika la ziningi bayiletha inkomo yakhe umuntu ujabulile hayi kudla imali yabantu bakhala iqiniso liyakukhulula sila kwaNdosi mawufuna mfowethu umqaqo wamafindo umkhululo wabantu ezinkingeni eziningi ezahlukahlukene sezamazama kwaMhlaba yalingana ungaduki awu sila ezamazama kwaMhlaba yalingana ungathini kubantu amazwi okuphetha nje kubantu bonke abelashwayo nabasazoya enyangeni ezahlukahlukene nabafisa futhi ukufika la ekhaya angibonga kakhulu sesiphetha angiqale nje baye enyangeni njoba ngiyona lenyanga oyigwambela kwesayo ebaye enyangeni umuntu maye enyangeni okokuqala uye kumuntu oyinyanga asenjoba mina ngilaka kaMhlaba yalingana ikhona indawo esesikhemelele uma uze enyangeni ukuqala ungezwe ngodumo lwayo uzwe ngayo ba mina ngikhuluma lalela kubantu uma ufika esikhemelele uyidukise nje ukhona umuntu manje ngomfuna manje bangilayele bani ngizwa bangitshana ngomunye ubaba ukuthiwa uNdosa ngabe lo baba uNdosa uyasebenza yini ayizale uyayibuzisa nje ufuna ukuthola le power osuku uNdosi uzwe bekhuluma ngayo ungabe uyasebenza yini bathi uyasebenza bese uyabuza inkinga yakuhamba mina nginecala mina izinto zami azilungu ngifuna zilungu mina ngiyagula umuntu wami washawa kudala ulele phansi akavuki sebayaqala abantu bathi hayi umuntu okwazi ukwenza lonto akusuye lo ubani into eshaya abantu abasabuzi mina nje ngikwazi ukuthwasa umuntu ubungoma mina umshaya ngigidanga mina kodwa ukufika mina ngikhuphule ubungoma bakho buphakame usebenze ngiyakwazi abaprofeti ngokwami ngoba mina ngumprofeti ngiyakwenzela uphakame isithi oba ngifuna ukungena entweni engayifuni uma kuza umuntu ubothi nobungoma kakhulu ngithi hamba bokushayela mina ngishayeni into eshaya abantu mawuye enyangeni ihlebe inyanga uma uyihleba futhi inyanga uzothola ulwazi oluqondile yes futhi uqaphele kunabantu abanomona inyanga kama uthi uyobhula kuyo ivele ingakulahla ukuqeda inyanga ungayi enyangeni ibuza kubantu obithi inyanga hayi lo muntu akanawo umuntu inganifuna uze kuye inyanga zamanje sinjalo namhlanje uma uyofuna usizo hamba nje mawuza lapho ubuza ngendlela ngiyakaNdosi umuntu onjani nje bafuthi basilayela kuye nama ngimali bakutshela ubuzo mama ubizo omkhulu ubizo omama ubuzo oba so uyabona ngiya kumuntu bokutshela bathi ungayi scam lesa jika buyele emuva lo abantu babona bakhala la kuma TV ngaskema umuntu oba univela uhlomeko uniyongena kumuntu awumbuza nakuqala inyanga mayizokulapha bekuya kobhula bathi inyanga iyahlethe ukuthi lokhu ugule kuphethe ubani uzosinda yini namhlanje usibona sisemahlazweni angaka into mina kade nje ngaqala kulapha kudala bengavumi ngakutshela mina nifika la oba ngisaba ukuthi kusasa njoba nje ngila kusasa mina sengiskema abantu igama lami liyafa kathi ubunyanga abunjalo ubunyanga kusiza abantu ubunyanga ukuthi abantu mabakuwe ngisho umuntu eswele umsiza umuntu ngeke lento ngayichaza lapha njengamanje lokugcina lithi umuntu mawuzwe ukukhulunywa ngayo ungahamba ubuze ezinye inyanga zinomona buza nje kwaMhlaba yalingana uNdosi kwasikhema endaweni yasezamazama umuntu wasezamazama nje ukhona obuka le video angangitshela ukuthi uyamazi nena uNdosi uma emazi umazi ngani yayizindaba
kunjalo basho bathi simazi kanje hayi ukuthi hayi akakwenzi simazi ngokuthi uzosizakala abantu bazibulala bona nokujaha ukuthi uma uya kumuntu ufuna ukuthi ungathola imali uyazibona ukuthi uyalenta kusiyo ngishe yakho omunye ezefisa ungathi ungakhanda imali ngayikhanda kanjani imali mina kuba imali ngiyayikhanda ngabe phela ngisayithatha imali zabantu mina ngikwazi ukwenza ukuthi imali ibuye umuntu ethola imali kusuka amathunzi amabo umuntu ephumelela elama lokugcina lithi masiye enyangeni noma kubathandaza noma abaprofeti noma umuntu sezikhulume kanjani buza kahle ukuthi nangampela lo muntu usizo yena ungazofaka imali yakho bese uyakhala ngithi ke kubalaleli bambonke emhlabeni wonke jikelele nabafowethu engibambisane nabo omama odadewethu ogogo omkhulu hayi ngibonga kakhulu nje namhlanje wathi uNkulunkulu akababusisa bonke ebasazohlela mhlawumbe bezwile bafisa ukuza kimi la kuza umuntu oholwa umoya kunjalo la ngikhona ngiyifikelanga ebaholwa umoya uma ufuna ukuzoza amanzi ngobhokwe woza futhi umuntu bangumsizile angathi bhabhayi akabuye kimi futhi umuntu mamelapha lalela into eshiwo umuntu omethe umuntu izinto zama zilunga kathi wena nyanga uhlulwa yini ukuthatha imali la kunikele uhamba uyofuna imithi usize lo umuntu ubhadala njalo nje yini oba wena unamandla tshela omunye umuntu yazi ngihlulwa umuntu lapha njobe ngihlula la kanje hayi awuzama ukuthi no manje inyanga namhla konkothela izinto kungako sihlushwa ngabantu uNkulunkulu anibusise nonke nawe futhi mfana ngiyabonga ukuthi ufike la ekhaya ungisizina labantu abaskeme inamba zethu ngichazile ukuthi la ekhaya kwacele mawuza khona ubhuka ngokufona kuphela akufakwa imali akungenwa ngamali uyafona usho ukuthi uyeza ngosuku oluthile futhi la kwacela awukhokho ungakafiki kalwa imali futhi uthi hayi ungaphatha hayi asidayise zona izinkwa la lapho umsebenzi so ikala kanjani imali njengoba ngovela ngibiza imali enkulu kaThoni uphethe into encane edinga imali encane ngibuka umsebenzi wami uNkulunkulu anibusise nedala zonke okhokho bethu esebenza ngabo nokungena kwakho la ndoda nakubusise ngiyabonga kakhulu siyathokoza siyathobeka sila ezamazama kwasikhemelele kwamhlaba uyalingana yes mawufuna ukuzoza amanzi ngobhoko uze ufike uwezwe nje ngobhoko uzothola futhi uziba siyashona ngempela bese uyangena ngendlela eqondile umelapho wendabuko ulapha abantu ngazo zonke indlela ongayicabanga fika uyizwele wena usizakala enkingeni yakho akufakwa imali awungeni ngamali akwenzi cash send uyafona kuphela babamagayi ukhona ekhaya utholana ngaziphi izinsuku ngicela ukuza nginenkinga enje utheleke ekhaya akubhulwa ke online la asidlali la kuyasetshenzwa siyathokoza